Sidlani mfazi wami ngathi nje namhlanje akula sitheko. Siwa ukuthi seyenza kanjani. Eish. Azi lo malumami izolo ebendithembisile lapha nethi uzanikeza 200 sasebenza that day lapha angimboni nifikile kwakhe 2 times ayimtholi. Hayi mina kwazi isenza mfazi nami. Sazophuma kodwa maybe ngizabuya imtholi. Mase chebangani. Hayi wona khululeka mina njengendoda ngizayenza iqhinga. Ngesilale singajebanga sithando sami. Amele zami plan wabo ukuthi yenza njani ngoba ke lazi ngadlanga ngiyakho. Hayi alright mfazi hayi. Ngixolise bona lapho sithando sami ngizazama sibike iplan hayi. Njengamanje nje ngiyaphakama nyakuye bona. Alright baba. Alright mfazi. Yebo ngubani? Malume. Uncle akudala ngudinga namdala. Mchalo. Malume. Madala lo kade vele uyanukisa ne. Malume. Namhlanje lo muntu mchalo. Makoti wami umakoti akuvakatshile la namhlanje khona. Sabonani malume. Sabona makoti kunjani ntombazana? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Siyaphila kodwa abantu abami. Hayi siyaphila malume siyaphila siyazikini kuhamba njani kodwa malume wami. Hayi siyaphila mzukulu wami uthe uzofika kimi kathi ubanjwe yibo laba. Mfikile 2 times zona ngangakutholi lapha. Hayi zaye ngiphume kafana. Hayi malume khuluma iqiniso maye lapha sofuna ukuthini la ngoba ngifike 2 times. Nganoka impela nganoka nangatholi umuntu lapha. Hayi ukuthi uyangigoqa nje mfana mokuthi ubanjwe yilaba. Hayi angugoqi malume mama ngugoqi impela. Kanti antathi ngifuna le 200 ezayisebenza that day ngale. So ikhona yini malume? Hayi lese ilungisa mfana umakoti ngumabani sibongo? Mamoyo. Ekhaya likuphi mamoyo? Eplant. Kuphi kwendawo? Echango. Echango. Hayi ngiyabonga kakhulu makoti wami. Umphathe kahle lo mfana nami lo. Alright malume ayenza umphatha kahle efika nayo uzomphatha kahle. Kakhulu. Kukhona nelikwenza lapho kuya ngasethunjini angilambanga ngiyafa manje. Sazama ukupheka la uzathuwa bezama ukudingela i-cold drink ngalo. I-cold drink kuyashisa makoti wami ingqondo le. Mjana zizalungiswa ngale ngizamela i-cold drink kamfana. Okay malume kanti ibhodlela lethu leli ngaphi mamoyo? Nanti lapha ngaphansi kwekhaboti wami. Alright. Hayi malume manje ngelidingela ukuphuzwa nje kungathi kuyathisa namhlanje. Ngidingela ukuphuzwa kafana. Sithi kuyehlisa malume wami. Ke ngehlise. Liphangise phela. Hayi ngiyabuya kathesi mfazi. Suka malume. Ungathi malume nzima wena. Wena ufuna ndana namhlanje? Hawu malume. Uthi malume? Kamele ngithini? Wena ukwazi kahle ukuthi wena ungikhombile usuka lapho ubhoda ngale mangulu uzokhomba umzukulu wami futhi. Mina? Wena. Wena. Hawa. Uyaphika? Hayi. Angikwazi malume. Uyabona amatsotsi anjengawe nyawazi. Awutsho ukuthi umadawo na last week inhlangana lawo? Cha. Angikwazi vele. Bengiqala ukubona namhlanje. Asowangiblock khaya wena. Yena ba. Kala uthini emfazini wami la? Uthini? Kubani? Ngiyakuzwa la uyakhuluma la uthi wona mama aswe ngangikukhombisa awasomadawo na sowathi umadawo. Kanti malume wami lapha ulando uzomchithela umuzi. Hayi isiko lokuzwileyo mfana. Uthini kona emfazini wami kona? Unizweni. Malume, ngiyakuzwa mangingena la uthi wena wena uthi lapho umamoyo wena aswe ngahlangana lawo awusomadawo wena. Kanti wena uyamazi umdala lo? Hayi ngimazi ngiyaqala ukumbona namhlanje. Kanti manje waye ingathi lapho kukhona la liyazalana khona la. Hayi angikaze ngimbone mina ngibona namuhla. Malume, wena into ekhuluma uyithatha? Malume ngithatha ngakuzwa manje mphandle la ngiyakuzwa uyakhuluma la uthi wena awusomadawo wena aswe ngahlangana la landanga la. Kanti umuntu watsho uthi umamoyo.
manje le nkulumo yakamadawu ukuthi la hlangana ukuthi mina angisazi endlebeni. Hayi wena mina bengikhuluma efonini mina lento izwile ayisiyo le. Malume Ngikhuluma ngefoni. ungabe ibhitipiti lomdala anti. Uyathuka kamzukulu wami. Awubuyi kwami la uzokhombisa umfazi wami. Angikhombisanga mfazi wakho uyakutshela ukuthi bengikhuluma efonini mina. Ubuya kwami uzokhombisa umfazi wami kwami ngcono uhambe. Akusela le drink oyinathayo. Idrink boyini. Akula drink oyinathayo la. Mfana bengikhuluma. Hayi ngicela umphumele emzini wami ngicela umphumele. Ngekele baba eqala. Ebezokukhombi hayi imekela kanjani bezokukhombisela emzini wami. Hayi ukuthi bengimkhombisa. Uthini la? Ngiya explain nje ukuthi bengikhuluma ngefoni mina mfana. Hayi khona asofoni cha uthi wena kade ngazuthi ukhuluma la kuphendula. Uqotshe mina ngegazi lakho mfana. Hayi ngeke ube igazi lami uzongihamba phansi la ukhombisa umfazi wami. Ngaphansi ngabani yakutshela ukuthi bengikhuluma ngefoni mina. Hayi khona ifoni kanti malume ungenza iduruturu. Angikwenzanga uphunga kamfana. Hayi manje ngicela umphumele. Kanti wena sabonana lilanga ngicela uphume. Hayi akwenziwa kanjalo. Hayi kaphume. lalela umkakho. Hayi kaphume. Akwenziwa njalo. Hayi phuma malume. Hayi akwenziwa njalo. Malume phuma. Kanti umama lo uyamthembi. Hayi ukuthi angimthembi wena ngoyengakuthembanga uthini kumama lo. Umama lo nyazi uyayala uthi kakukhombanga. Mawuthemba umama lo wangithi. Wona uthi wasona engakubona dade ulitsotsa anti wena. Nyakuzwa mphandle la malo. Wona utshela ukuthi angikho. Awumuntu kalahlwa mfana kodwa ngilahlile. Hayi phuma uhambe malo. Hayi sabonana lilanga namhla vele ungijwayele kakhulu. makoti kulungile. Hayi lihambe kahle malume.